Assalomu alaykum. Hurmatli qirg'izalim, bugungi ayt bayramimizdan bilan Alloh taolo iftorlarimiz qabul qilsin. ودعا میکنیم که الله ذوالجلال این روز سعید عید ماه شریف رمضان را عید خوشی و Alloh خرسندی taolo بالای ما و شما ro'z oyida qilgan ibodatlarimizni, duolarimizni inshaalloh qabul qilsin. این روز سعید الله ذوالجلال این غم و غصه و اندوه که بالای ما و شما هست از این نابسامانی ها و ناآرامی هایی که در این کشور میگذرد دعا کنیم که الله ذوالجلال در این کشور آرامی را الله ذوالجلال نصیب کند و اون غم و اندوه پریشانی Alloh taolo qudratmen inshaalloh bugun kunimiz issiqlat inshaalloh. Pagodadan so'ng و امر الهیش و فرمان الهیش پیش شود دعا کنیم که الله بزرگ Amin. Allahu Ekber. Assalomu alaykum. İnşallah ayet namazı o'qilib bitdi. Barinizlarni bugungi ayet bayramimizlar bilan chin yurakdan qutlayman. İnşallah ayet bayramida yaxshi o'tkazingizlar.